ka Meghalaya People's United Front menta kesngi kalayo ban thymmai ya ki Nongkitkam jong ka West Khasi Hills ha office trekam kaseng ha sumer bypass. Shua ban Pynskhem ya kini ki Nongkitkam thymmai kaladon kajing ilang bala penyat da usamla Chalbestar Maria Education Secretary. Ya ki kentin pediang burom lekrenda uba hamwer boy uba daw poivan mi lalu President rangba ka Meghalaya People's United Front habakran kum ukongsan ula ai ke jingker khu kurdo bat ula kitbok kitwiang ya ki Nongkitkam thymmai jong ka West Khasi Hills bakin nang yat seprang hakikam babha wat hapadeng ki babon ki jing ki weipat ki bakran ha kene kesngi ki kenthub ya uba OL teriang President rungba ka JYF uba Aiman Bha Siyat General Secretary MPF Central Body uba Carles Nombri President West Khasi Hills bat uba orally Kardewsau General Secretary ka West Khasi Hills. Ya kalama jong keseng bat ya ka register la Aisha ki Nongkitkam thymmai da usamla minglif lathong Finance Secretary Central Body. Ki Nongkitkam thymmai ki kenthub ya uba Carles Nombri President uba orally Kardewsau General Secretary uba Tebor Lengdo Marshal Long Vice President uba Aiborlang Shangrit Assistant Secretary uba Elias Wanyang Education Secretary uba George Kardewsau Sport Secretary batla Jied ru kumba khatsangut kidukhat ha ka isi ya kini ki Nongkitkam la Pynskhem da uba daw poivan mi lalu President rangba ya ki kentin ai khublai la ai da u Finance Secretary usamla minglif lathong. Nando menta kasni kilalong idukhat mapura jong ka MPF District West Khasi Hills. Pynskhem bapinyang ya ka body jong ni hapo West Khasi Hills dan wa katam ki babha jong ki. Omba bibreu ki tho ane kuno Hoy natin, ajing sudah tu pergi kolong ke ba apa kata-kata. Nama kibriu kisahnya ti, nama ba konsumi apa, kubur ya kan kata. Kisahkan thor ti, kisahkan not ti, kisahom ba kata yang kubur yang semua. Mulai what's kita, mulai namba kita membahas jomti, bat kibriu kisah pertosa ti haden namba kita membahas jomti, kisahom ba kabah barandon ke MPUF.